nećemo im to dozvoliti. Ne samo da šire laži, šire podjele među ljudima. Oni žele podijeliti radnike, oni žele podijeliti na dvije kaste. Vi ste ta privilegirana kasta koja radi. A oni drugi, i na njihovim grbačama žive. Stalno to rade. A znate kada najviše? Kada smo u prosvjedu. Da ja malo kopiram Linića, pa predložim stroge mjere štednje. Nemojte kupovati to smeće.